marchanchin tharngai thatu hai in reng in chibai thado ni som pasari sang ni som ni marchanchin thar team tu Olivia F to sing Amazon chanchin tlangpui COVID-19 chung thua in ron khom na hun nei HSLC sang ni som ni exam result a tui thapaya mar school high ngir mun Manipur COVID-19 Command Control Room an thoka thusuk Manipur Health and Family Welfare Minister Pujayanta Kumarin District Pangata ding motor Mahindra Bolero apeksuk China le India in car buina chun zulti nga panpei tu hin chanchin kim changlemin ngai thlangai ti Marriott Association General Headquarters Malang na in tarik ni som panga khan JJ Plaza Memorial Hall a marnam sunga poldang dang le ko ran thui tu hai filin COVID-19 le a ke nok thil abik takin fak le don zong na le khosak na chung thua in ron khom na hun nei ani hi hun a hin mi thim le mi thanem ngai fe khom hayan thok e namin a lok pui ding thu thatak tak ngai thla kani hi thua hin HYA General Headquarter in theito pa ma lak pe tha ti tlang ani Herzol High School in Dinania in thok avoi khatna dingin polsom result first division a pass pahnian hingang result a theina sanchu pathin le an ho tu no miss lal thang puizo ti hai thanem ngai na zar le liu liu ani tin sinleng news in atar lang Herzol High School a in thoka first division a pass masatak hai chu darkam thang le ngurdit sak hai an ni HSLC sang ni som ni exam result a tui thapaya mar school high ngir mun chu hingang hin young learner school total candidates zale som paruk pass zale som panga pass percentage 99.15% Northeastern Children's Academy total candidates som ni pahni pass som ni pahni pass percentage za Mount Carmel School Mulvai Phe total candidates somli pass percentage za Stephen High School Saikot total candidates somparuk pass sompali pass percentage 87.5% Douglas Memorial High School total candidates somli le pathum pass somli le pakhat pass percentage 95.35% Renkai Government total candidates zale panga pass somni pathum pass percentage 21.9% Silmat Christian Higher Secondary School total candidates zale som pathum pass percentage za Saikot Government High School total candidates sompali pass paruk pass percentage 42.85% AG High School total candidates somngale paruk pass somngale panga pass percentage 98.21% Happy Heart Bethel total candidates somrit panga pass somsari pathum pass percentage 85.88% Manipur COVID-19 control room a in thoka thuai dongdanin limta darkar som ni palisung khan Manipura corona shipuin voimi som numhei pathum le pasal pasari mu tharan ni anni ha hi Senapati district mi paruk le Imphal West district mi pali anni state danga in thoka hungkir vongan na covid enkol na bik covid care center a silu tan nita invong himna dinga dan anga thotul containment le anlo kop pui hai sui zuina contact tracing thome kani voisun chena Manipura COVID-19 shipuin voimandok tapo mi zanga annita damasukta mi zale somngale pakule invoimek zathumle somli pakhat anum Zanikhan Manipur Health and Family Welfare Minister Pujayanta Kumar Singh Chun chanchin tharkuma UNACCO COVID Care Center a COVID-19 free invoi enkol nading khum zanile somnga pathum simfel anita thule so no te hnunga khum somli pasari belsani in hi COVID Care Center hin mi zathum enkol thei ani ding thu ashil Pujayanta Kumar hin zani chahnung ting khan district panga hing Herzol None Tengnopal
Zaribam le kakching hai tading sports utility vehicle SUV Mahindra Bolero an district chief medical officer hai kuta apek suk. Hi hun ser hi Directorate Office Imphal mang ani. Tu hin Manipur puting chanchin then khat. Voizan ting dar thuma Prime Minister Narendra Modi le State Chief Minister then khat hai virtual meeting video conference an nei na ding hin. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chu athang no ring ani. Trinamool Congress chun hi video conference ahin Mamata Banerjee chu thushil na nei ding hai laya aming zik lang ani venua. West Bengal mi pui hai musit na ani ti in atar lang. The Hindu chanchin buin zani zanting dar khat minute som nia atar lang danin. Ladak sakting panga Galwan bila limta thotan nizan khan China le India sipai hai in matona in beina atlung lein. India tinga commanding officer colonel pakhat le sipai pangai jawan pani anreng in pathum an thi ti in India sipai Indian Army thusuk chun ashil. Hi sangkha zaku somsari panganhunga rambung pani in kara sipai in baitu na thina tlung nok masatak na ani. Defense Minister Rajnath Singh le Chief of Defense Staff Service Chief Dang Hai Baka External Affairs Minister S. Jaishankar hai le inrang taka meeting nei ngalani anthurel chu ei thulak na hin azik lang no. Chinese Foreign Ministry palai Pu Zhaolijian chun thile hlim thu hi ingkhom ashil lang noa. India in tum ni zet China ramri an hunglut ta ti in an thim no thu ashil. India Today in atar lang danin. China ting mi pathumain thoka pali an thibaka mi I manizat an hlim ni in azik lang. Ole khang hai pau kha tu ta tuma ma tonga chanchin thar ei pung le ei ngai thak thei hai chu ani. Mar chanchin thar hi tan ani khan chanchin lak na ding source e invai roya sin khom mitlom ngai nam mangai tu le mar chanchin thar a fe sun zom theina dinga chanchin thar hung tholom tu hai pau pau kuma pathin mingin lom thu e shel tak meu meu ani. News ke khom tu hai an minglam wong seng no in la khom abik takin ni tina chanchin thar mi ke khom pek tu Pastor Alan L. Chik le Johnny Laldin thar F to sing hai chunga ei lom tak zet ani. Mar chanchin thar ngai thatu hai hun mangin hoi seng ro